S'obren les portes del món editorial per la germana Xisquia Valladares. Ella és religiosa de la Congregació de la Puresa de Maria i fa feina de professora al Centre Superior Alberta Jiménez de Palma. La que molts ja coneixen com la monja tuitera presenta el seu primer llibre i que ja ha sortit a la venda. És aquest, A rezar y a dormir, i té a la portada el logotip de Twitter format amb un rosari. Son 99 tweets que he ido tuiteando a lo largo de estos años. Son pensamientos de budistas, de cristianos, de católicos, de izquierda, de derecha, de gays, de todo tipo. ¿Por qué? ¿Por qué de todo tipo? Porque lo que me interesa sobre todo es que nos demos cuenta de que podemos aprender y enriquecernos unos de otros. El llibre ja es pot adquirir a Espanya i Amèrica Llatina i també té versió electrònica. Nascuda a Nicaragua i amb 18.600 seguidors a internet, la germana Xisquia té clar que Twitter és una eina molt poderosa per l'Església. Lo he dicho muchas veces, estoy segura de que si San Pablo viviera, él hubiese sido uno de los primeros tuiteros, ¿no? De hecho, que los dos últimos papas, el Papa Benedicto y Francisco, estén ahí, tiene un significado bastante importante. No podemos guardarnos el mensaje si creemos que verdaderamente es un mensaje que cambia la vida, que te hace más feliz. Ara ha recollit i analitzat cites de Gandhi, Alexander Graham Bell i Winston Churchill, entre d'altres. Grans frases per reflexionar i després somiar amb ser una mica millors cada dia.